dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. eega waan dabre beeyte wanni ammaan tana beekun kee barbaadamu karaan islaama fi shari'aa islaamaa beekaniin karaa hadiisa nabi muhammadii fi karaa qur'aanaa malee karaan biraa hin jiru. nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu waan gosa namaa ta'e hundatti ergame ammallee lootii yookaa silsilaan erga'aa tan nabiyyummaa isaanin dhumte rabbiin waan namaa erguu fedhe hunda ifaa fi qajeelloo karaa nabi muhammadiin namaaf erge namumti haqa barbaadu hundi kan gabricha rabbii muslima tayuu fedhu nabi muhammad kan rabbiin booddee ergamoota isaa godhetti amanu irraa hafiinsi hin jiru waan inni dhufeen hunda qeebalu irraa hafiinsi hin jiru. الدلائل على ختم النبوة رجاء نبي ما يوان نبي ما تاته تكا إرجان تاته بيته والنسيف إفبايو أكا أنبيوني قيا هندا هندلن أكا سما ummata hundaaf nabiyyiin kophaa zamana hunda jiraatun waan irraa hafiinsi hin jirre mitii beeyta. maaliif jiruun nabiyyicha tokkoo jiruu diinaa inni dhufeeni nabiyyichi waan diinan isaa jiraatun hinduune ni jira. ambiyoonni dur wanni du'aniif ummata isaanitiitu waan isaan dhufaniin jirjiire'eefi waan ifi baasan kan nafseen isaanii jaalattu itti makanii ar'a kitaaban ambiyoota irratti buufame kan akka guyyaa buufametti taa'u kan isaanirraa hafe hin jiru. warruma ambiyoota san jala deemurraa nama kitaaba ambiyootaa kan akka buufametti jiruutu nu bira jira je'u hin agartu. akkasuma namni manaaqiba yookaa taariikha ambiyoota dabree irraanfatee jira oduu isaanii ta dhuga'aa ta itti irkatamtu arguun ni dhiba. hanga zamana isaanitii fi bakka isaan itti dhalatan waan isaan hanga jiran dalagan hunda qurxi'iin beekun hin mijjooynetti. akkasuma akkaataa ambiyoonni sun jiruu isaanii itti fixan waan isaan itti ajajanii fi waan isaan irraa dhoowwan
ar'a namni beekun waan hin malle akkanatti ummanni dabre waan ambiyootatti rarra'uu fi waan isaan nama barsiisan irraanfatuun du'a ambiyoota sanii taate ammoo nabiyyiin keenya Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu hin duune ni jira maalif islaamni inni nu barsiise hin duune ni jira qur'aanni rabbiin isarratti buuse akkuma rabbiin buusetti harka keenya jira waa takka jirjiiramni harfii isaati fi qaftii isaati fi waan birattillee jirjiiramni hin seenne akkasuma manaaqibni yookaa siiran nabi Muhammad haalli isaanii jiruun isaanii hundi wanni isaan je'anii fi wanni isaan dalagan hundi katabamteeti tiifamtee zamanni dheeran irra dabru wajji waa takka irraa hin ir'anne ittis hin ida'amne ar'a nuti hoggaa sanqaraane akkuma waan nabi Muhammad if duratti ijaan laallee garru kan dubbii isaa gurraan dhageenyuti addunyaa tana keessa namni taariikhni isaa tiifamee barame kan akka nabi Muhammad hin jiru tanaaf jecha waan san qaraanee haala jiruu teenyaa hunda keessatti isa jala deemuu dandeenya kun hundinuu wanni nuu raggaasisu akka nabiyyi biraa kan nabi Muhammad booda ergamutti haajan hin jirre nabiyyiin tokko booda ergamuun sababaa as deemtu tanaafi tokkoffaa diinan nabiyyichi duraa barsiise haqamee irraanfatamee nama lammada isa barsiisutti haajamu lammaffaa diin nabiyyiin duraa barsiise kan guutuu hin tayin kan guutinsatti haajamu tayuu sadaffaa diin nabiyyichi duraa barsiise kan ummata tokko qofarratti gabaabbatuu ture tayu kan ummanni hundi ergamaa biraa kan akkasitti haajamtu takka haajamu sababaan afreeysa'a nabiyyicha tokko nabiyyi biraa wajji ergee gargaaruu tayuun ni mijjaaya haa tayuu asitti nuti hin dubbanne maalif qur'aanni haala kanarraa haala lama qofa dubbate duuba haala lamaan kanarraa fudhannee qaayidaa goonee rabbiin ambiyoota ergeeti
ambiyoota biraa kan isaan gargaaru takkaa jabeessu wajji erga hin jennu qaayidaa guutuu goonee duuba ar'a sababaan sadeentun hin jirtu waan as deemu kanaaf tokkoffa wanni nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu nama barsiise hin duune ni jira wanni isa baratu irratti nama gargaaru takkaa nu gargaaru harka keenya jira tanaaf guutuutti waan diin nabi Muhammad ta'e waan inni rabbirraa fide karaa jiru'uu kan inni namaaf kaaye waan badduu inni balleessu'uu jecha jihaada godhe beekuu akkaan dandeenya duuba eega diinan nabii wanni inni nu barsiise waan harka keenya keessa jiru ta'ee kan guutuutti beeynu nabiyyiin biraa kan diinsan haara yoomsu kan lammada diinsan nama barsiisu dhufuun hin barbaadamu lammaffaa addunyaan barmoota islaamaa guutuu sababaa nabi Muhammadiin argattee jirti takkaayuu barattee jirti diin kanarratti ida'uu fi ir'isuuttillee hin haajamtu akkasuma waan diin islaamaa guutuu bakka takkalle'een ir'uu hin qabneef nabiyyiin biraa kan isa guutu eega nabi Muhammadii dhufuun hin barbaadamu tanaaf sababaan lammeeysa'a dhabame sadaffaa ergaan nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu ta ummata hundaati ummata tokko qofatti ergamee ummata kaan hin dhiifne ammallee zamana tokko qofa keessatti ergamee kaan hin dhiifne tanaaf jecha ummanni tokkolleen kan nabiyyiin kophaadhaa itti ergamu'utti haajamu hin jiru akkanatti sababaan sadeessa'a dhabame waan dubbanne kana hundaaf jecha nabi Muhammad nabiyyi boodati je'an akkana jechuun kan ambiyaa hunda booda ergame jechuu tanaaf jecha addunyaan ar'a nabiyyi biratti hin haajamtu wanni ar'a addunyaan itti haajamtu dhiira nabi Muhammad jala deemtu kanneen nama hunda isa jala deemu'utti yaaman kanneen ma'naa waan nabi Muhammad dhufeen beekanii dalaga arra oolchan kanneen mootummaa waan nabi Muhammad rabbirraa fideen dachii rabbii tanarratti dhaaban